ababukeli bayithumilile ke imibono yabo ye-video mayelana nalolu daba. Siyabonga umsakazi ngokuthi agcina atholakale umntwana kunokuthi nje kuduka umuntu agcina ngatholanga umntwana emncane kangaka. Ngicabanga ukuthi sesingakwenza thina njengomphakathi ukuthi sidlulise amazwi enduduzo emndenini loyo othe wavelelwa isehlakalo esibuhlungu kangaka sokulahlekelwa ingane esikoleni leselahleke kusona. Ndicinga abazali bakhe njengoba nami njengomzali inoba babuhlungu kangakanani ndibuhlungu mna ngoku ndingamazi lo mntwana. Zibe buhlungu kakhulu ngabantwana besikolo aba enzeke phambi kwabo. Masibulele ukuba umzimba wakhe uthe wafumaneka. Ndithi wanga umphefumulo wakhe ungaphumla ngoxolo. Uni mzi wakwaPhyanze. Ndithi kuni dudu zihlobo nanzalamani. Msasazi ndithatha ithuba lobana ndithuthuzele imindeni othisha nabafundi balaphayana eParktown Boys High School ngalesigameko esihlile sokuthi ke ushone umfundi omunye walaphayana